September ni som pakhat kumsang ni som nile pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu te hin zabain chibai kan buk thau a cheu Khawvel in ngak lel taka hanlo clear trop mai US presidential candidate te panhi former US President Donald Trump le Vice President Kamala Harris te in chapchar na chu India tai ma chuan tukin tholeni jing daruk le hachan vea khan tran hania US tai ma chuan tholeni jan hania debate a hotin puirebrep tak mai hania Harris le Donald Trump in kara face off atheng hane kan soita kang khan debate host tu te hi ABC News Agency te hania battleground state jinga Pennsylvania state ta Philadelphia National Constitution Center nei ane India tai mangin soijal maila tukin jinga debate anei hi tun election circle chunga President te in chapchara debate anei omchun hani to rin hania debate dang hi neile thei abai seom chialawani tin Fox News chuan han reporta debate hi minute som ko chunglai mai hania apoi mo zualai te tuntruma hian ronlor khom kantumanga an debate video a han soite baka hian media krang ten ngaidan an soite kan jeptel zeu don bok ane debate ta han thu soi tak tak hi kan lu chil main mitam tak rinlok sangin presidential debate a hian thila thlenga Trump hi athomana zep treated nei lowa tlang pop mai chi hania hun theng khata phei chuan debate moderator tele Democrat presidential candidate Kamala Harris nen han pathum hian ain chapchar puida rup maya tichon tu kina debate an zofel nu loka hian Trump chuan mi pakhat le mi pathum in nialna debate fair lo takani ati thulai takalatur moderator ten side lam hanaya tichon chu chuan debate chung khan katan har sana tam tak an siama Kamala Harris chet thaina tur point then khatte kan kalkan phani hati he debate a hian an khel lian deuh ta chu ramdang atanga ron lut immigration chungchang te Israel ka han policy le ramchung economy te alang sarlian ber ta chu hania Fox News chuan Donald Trump sayang deuh hian ABC News moderator te po adau dala anni point ron chang le tin fact check nei turin rang takin han beileta Massachusetts Kamala Harris chet thaina tur thil than khatte pehelna tana man ania khoi lowin haum tirtani hanti tichon tukin jinga han debate hi stage pakhata an panhnia hanin ton voi khatna hania Kamala Harris po atong nain hadoi vak big lowa dot soya hanin puton sak ane Fox News chuan he debate hian vunrong chungchang le an tha tu te tanga han ni na chungrela han mani ni na dik tak chu thilpoi mo ber hani lo rolin Kamala Harris chuan atira tanga atop thlengin chu thil chu mipuitaril ru nena tana man atum ngarani hanti debate chungchang kanron thlir lokna kan soitong khan ABC News atrangin David Muirle Lindsay Davis tachu moderator hania debate trana zona hanzo tran phatatrangin atop thlangin Donald Trump hi andau dalani tin Fox News chuan han report bok engponi se big tech hoten Donald Trump andau dalti hi chu voitam tak kanron report toa American politics uluk taka thlir tu tan chuan hei hi chu anti turpang ayarin sa ane Donald Trump po hian ABC News emo CNN emo debate nei tolovin Fox News sa debate nei ani don chuan kapom chawang hati khania masenorna natak awma Kamala Harris si ama chon ngam lawani tia soichiat nate atong zui zela tichon ABC News ten an host na noya presidential debate nei tura 100 na chu apom veta hani kha tichon rin lok le lauthon lok sangin moderator te ama chon telta Fox News chuan ama in mi pathum nialani hantia moderator te ming ronjek chuakin they challenge Trump throughout the debate tin hanjek ko ane debate an zo tanga minute drailo te Donald Trump chuan Fox News digital hena hey hi debate traber debate drop weber best debate ever ani tin hasoi chuaka achan chu mi pakhat le midang pathum te in hialna ni ati tichon tu kina hanin chapcharna hian moderator te chuan economy lamatrangin bulan hantrana
ama saberin vice president chu Donald Trump president ani hun chung kumli kalta ai khan tuna hian America economy hi athazo kamtin hanjota Harris chuan zona hi direct in hachang talowa ail pui Donald Trump chu haron soisel ngala Trump hian ni tin thil zora tanga sales tax siam adu thu hasoyani hatia hemi chungchanga hian Fox News chuan America hian diktak chuan thilman hasang chhojela inflation hantia poisa atam thuta wangin thilman atawa chu chuan mipuita tan harsat na athlen zo kani anti masa chu tiang chuan anzo na hi chang talawin sumdong tan thilan leile anthralna tanga chia siam hi athil tumani tin zona helin Trump chu akwal zongin haron puta masa he thu soi hi Donald Trump chuan thudik lawani tin halong nol sak ani masa heta hian Kamala Harris chu moderator ta hian antran zo kani ti aron langhal pangmaya moderator ta chuan an claima chuan Trump hian ramdang chunga tarif alak tum hi consumer ta hena sen so sang zo ka athlen dona wangin thil thalawani tin an soi chuaka ti chuan Donald Trump chuan moderator ta hi changle tin Biden Harris administration a inflation sang tak chu aron soi chuaka suman siam chuaka masa sum lutna atla hiama thilman reng chu nasa takin asang chome kani ti te aron soi fia ti chuan ahun laya administration noya economy record te ron soi langin chung ta chu thil thra hani jok zia asoi bok ti chuan Donald Trump chuan Harris hian economy lama po policy mumal tak anai lawa kumthum kalta le kumli kalta chunga athil beisoile rin zongjong ta chu tukvera hathok bozauta tuna chuan keima mimal ka philosophy lam hapan dona ani nataka chuan aula make America great again maga tin jiana lukhum chu kathon dona ne ati heibaka hian Donald Trump chuan Mercedes chungchang haron soilanga Harris hi Mercedes ani hatia Mercedes theory chungchang hi atojongan soi chuan abul pui ber pakhat chu khotlang in trender na le class in anglote in ti thinrim na le in ti boina ania ti chuan chung boina wang chuan helna te hachuaka nasataka ha boi nuwa society te economy te athara din thale turin sarkar chu ain bot sai ta thrina ti chuan chu tiang zirtir na pom tu Mercedes theory ring tu ni ati heibaka hian American economy a hian Harris hian ruam manna engma aneilowa Biden a ruam manna chu a kopia chumi ti chiang tu chu Biden an amhan thin trongkam pali hamanga chu will try and lower taxes chian niamjo ka siam kan tumang tin a soi thrina plan aneilo ati Harris fire back ngaron thenga haron kableta Donald Trump jok hian American mipuita tan hian ruam manna aneilowani atia atak taka ati hlotlin tur ni chuanglo American mipuita nena sumle pailama mason na chu a offer ringotani hati Harris hian economy chungchanga Donald Trump aron hialna bak hi aman sumle pailama America mason na tur ruam manale machhop anai te chiangkwang taka soilan na hanailo ani tichuan America sumdin mun choice na tur chungchang hi American mipui tam tak ten han ngai poimo ania masa chung ramhasom na aya thalai tam tak nunzalen takanun du tu ten han ngai poimo jok chu nauti tak phalna dan chungchang hania han ngai venber po ani bok ani masa hemi chungchang han soima hian ramriven himnale dan lowa US sa ron pemlu chungchanga hanlut le phota Biden Harris administration policy chuan kanram hi dan lowa pemlut record sang tak omnarama ansiama chu tlak chiat na nasatakani thu hasoya ramchunga dan lowin an lo luta sarkaren kolnan donga mase kanram khuat na lian tak chu andril ruwa ain tu tlata aum rengani hati tichuan Harris chuan vice president role a play lai American vice president ani lain kumsang ni somni le pakhat August thla khan Afghanistan atangin chianara thak tak athenga American mi poi soilo mi som pathum te Afghanistan a hanthina khan mon phurani tin khatiang taka Biden le Harris te enkol na nuaya Afghan atanga in nu do na danglam tak le ruam na chatak mai kha engtiklai main kanla mungai lawani hati heti lai hian Donald Trump han pu chiat na Heritage Foundation Project 2025 flampanga Harris chuan anthukal lai hapot penga
hei hi chip chiar takan plan rom manna lom takania mase Donald Trump hian chu kalpuya tumani hatia harisipu na hi Donald Trump chuan Project 2025 nen hian engma in zomna kan nei lo ati Fox News chuan hemi chungchanga hian Donald Trump hian voitam tak Heritage Foundation Project 2025 chungchanga hian in nam noina le in rol na hanei lowani tin alo hnial photo ni antibok Donald Trump chuan he thu hi kalsan vele thungin danlowan rama ronpem lu ta chungchanga hakir lea Ohio State ta thilthleng chungchang soilangin danlowalo lu ta chuan Springfield ta uile zote te hanaya mipui lo lu ta chuan zote sa hanaya he tau na cheng mipui te ranvul thren khat po hanai bokani hati he thu soilai hian moderator ten pushback an lo naya athu soilai hanti topa Fox News chuan debate chungjong khan former US President Donald Trump hi mipui te ma live fa hain lan lai hian ama le athu soi chungchanga fact check nei hantum rangnin halangani hanti moderator ten Trump hi athu soi lai ti top tumma sala Donald Trump chuan athu soi chu dinpui zui jalin American mipui te hian television kaltlangin kan muthewa mipui ten kawi hi lakania ei turatan manani tin han soyani hati Khawvel ramro pui berakan ngai America presidential candidate te pani meu in chapcharna hian thunoi zel thren khat te awm deuh nuala mase kan soi chin tlang puya hi chuan Donald Trump hi acha chelem lawa heti role hian point danga hanlut ta chu abortion law chungchang hanita hani Kamala Harris chuan Donald Trump hian rampum huapa naupai khapna dan siam atumani tin asoya tichuan naupai titlak hrim hi ben vekatuma ngai na thiam chin po anei don lawani hati hei hi American thalai tam tak ten Harris si han thlop na chan ania Kamala Harris chuan nau titlak na dan hi phalrai taka siam atum thung ane mase Trump chuan abortion law chungchanga hian hriat thiam na chin haum dona meichhia ten nawan pai chana zir ania pongsuala wanga nau pai te engemo thiltheng palawanga chungko pakhata meichiat mipatna man halo niin nawan lo pai palani chuan chungmi ta chu hriat thiam hani dona heiba ka hian nun na ta na lo thonom din muna andingani chuan chungpo chu ngai na thiam hani dona ne hati Fox News chuan Donald Trump hian rampum huapa nauti tlak khabburna executive order hi assign don lo ti alo soifo toa mase khabbur tumanga Kamala Harris hian apu wangin state tranga mipui tangai tuana hati boyani hanti tichon Trump chuan Kamala Harris sin apu na hi thudik lawania rampum huapa nauti tlak khapna hi puanringot chinilowa state thunai na tam tak aumboka Harris si thusai jongjong hi dot hulhualani hati mase heta hian debate moderator te handon in rolleta debate lo thlir tu mipui tangai ti thalo tur takin moderator te chuan Donald Trump hian executive order sign kharlawin state tin te thunai na da tura bill putlu ani nuwa Trump hian president ani chuan president veto power mangin a veto don lo po hriat ani lowani tin handon soile bok ani tichuan moderator ten Kamala Harris chu abortion law chungchanga hian nau pai chu apian main titlak hi ithlopem tia hanzona chu athlop le thlop lo chiang takin hasoi du lowa te hel kualin Harris chuan Trump hi thlantlina ni chuan rampum huapa nau pai khapna haum don ti hi achianga diglo takin inau pai en diktu monitor handa dona chubaka chuan ti palthil thua nawi lo pai ni poin chungta chu diglo taka chui chiang tu monitor hanom dona ni hatibok tichuan Fox News chuan Harris hian Jonathan khatta chu pe helin debate chungjong hian Donald Trump hi ngakoi chia aona tur thang kam tumin haboi charcharane antia in than masak azo nuwa khan January tha Donald Trump chu ama thop tu mipui tam tak ten han phatsan to ni ti asoilanga January ni ruka US Capitol hila tharum thoa boina chuak chungchang kha soilangin Trump chu mipui tharum thona nasatak ti chuak tu ani ati Harris hian hasoi chunjom jela remna le ramhangai na ne na tharum thona thlentir turin hange na ni tin hapu boka
chuti lain House Speaker Nancy Pelosi le Washington DC a khati hunlaya Mayor Muriel Brosartan National Guard sipai singkhat ta tura anrot na chu angai sak dulawani tin Harris hian apua Donald Trump chuan January ni ruka thilthenga khan House Speaker hlui Nancy Pelosi kha mopurtu ni ati tichuan India taima tukin jinga handi beta hian thilthleng thralo tak mai chu Harris hian Donald Trump chu aduna lamlama hakwai penga moderator ten hanzona nilemlo Harris sin azona le apuna tam taka Donald Trump hi ai sorbing zuizela heiwang hian point amhu thalawani tin an soiboka tichuan California Governor Gavin Newsom chuan hei hi zan thalo takania Donald Trump kha nasatakin ti chi ai le grill rang putirania kadam chunga presidential candidate kamu to zinga chuan performance thalo le chaklo berani tin apu zuita hani masa debate tran hani trangin kha thanga khan o tir tumin han chaikol ngara moderator ten an zona chang turin Harris si tilui na hanai lo boka chutiang bok chuan Donald Trump po Harris sin apo pen lai khan an zona lamakir turin kolet na hanai lo bok ane heti role hian media ten hankomna Senator Tom Cotton chuan Donald Trump rural na hnuaya thil thatak ain herchuak donani ti he debate atang hian alang chiangin ka hria Kamala Harris si hnuaya po thil thalo hom donani ti debate hian hati chiang boka Roman na policy mumal tak nailo Kamala Harris kai khroina hnuaya mipuiten America hi aom andu karing lawani hati tichuan Joe Biden le Kamala Harris te kai khroina hnuaya kumli chungjat mai America chuan thil tam tak kantong towa chung thil ta chu thai ngila Trump hi office a lokir lain a kai khroina hnuaya America hian malam hapan puile huntur hi mipuiten han hak mek niin ka hriani hatibok Fox News chuan moderator ten zona mak tak tak mai Donald Trump kha hanzota debate chungin fact checking han tirang boka mase Harris ro chu fact checking han nei lova thudik lo henge mojata soipo he debate a hian moderator ten han soilang lowani hanti tichuan Harris sin apu na American sales tax chungchanga po khan America mi puitata na chia choi tur sang tak asiam donani tin hapua mase Trump chuan US tan hei hi sumtho khom na hanidona tariff hian consumer tatan thilman ati sangdon lawani ti asoilanga mase chu moderator ten soijui puilawin han kalsanani tin DW chuan han report bok German media DW hian report unpack chunjom dan chuan debate moderator ten on lambik nain Donald Trump hi zona harsa le khirkhan tak tak anjota heti role hian Kamala Harris ro chu anzo na achan lo poin zona chang turati na hanai lo boka heiwang hian Kamala Harris si he debate hian ne na changtu zo ka ngai ania mase athir tu American mi puiten on lambik nain bias takin he debate thi moderator ten an kalpuyani tiro chu an hrethiam takin harinoma presidential election tak tak an ma chon ma chuan he presidential race hi atop lawa tuntruman debate po hi mipuiten anril ru siamna tan le an vote tur jok thutluk na siamna tan in nga chan bera an mangkherin harinom lawani antibok he debate a hian Israel le Hamas hote indona chungchang chu an thupui khel lian tak jinga pakhat ania an panhi hian ngaidan thrang ve ve hanaya former US President Donald Trump chuan Kamala kai khroin hnuaya Israel hi aum to don lawani tin asoilanga Israel hi Kamala Harris hian ahua Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Congress aron tlolai khan Congress sa alawam du tolawa heti role hian Arab mipui po ahothawa anlaka chianarap thak tak tak athengani Middle East sa thilthleng hi hanenula President kani chuan hetiang hi athengai lawang hati Kamala Harris chuan hemechungchanga hian President atan minthangtlingani chuan Middle East boina hi atop ngal turania atop dan tur chu inka haina thuthlung kanmamoa mitang te inthlengtona hosai sote chuatir hi kanmamo berani hatia mase Donald Trump chuan hei hin hialin Kamala Harris si America hian president hani chuan
ama hi juda te hotu Israel hotna khat ania kumni nuwa chuan Israel hi Khawvela haum to in karing lawani ati Kamala Harris chuan Israel hian ama le ama hinveng him turin dikna anaya chunha chu anthok meka chutiang chuan United States po hian bei kanto kani chuan kanti ve thodonani atia state pani te boina chinfel hi kantum turani ti te asoilang chojela heti role hian Trump chuan campaign rally vela halo soifo to angin kai hi tuna hian president kani lai ni se chuan heng buena zongjong hi hatheng lawang hati Donald Trump thu soi hi Kamala Harris chuan nialin Israel te kahuani tia minpu na chu hadik lo tak jata ka career le kanun pumpuya hian Israel mi pui te hi ka thopani hatia chu wang chuan hinram naum thainan thaitop kan chua in ka haina thuthung le mitangin thleng ton na hi chumi tan chuan aum phot thi atulani hati ti chuan Kamala Harris chuan Trump hi milhom takania indona ti top dan tur chungchanga po hian engtin nge malak don ti hi khriatani lowa dictator hote angai sang ti chu thilar takania dictator ni adu bokani hati Harris hian abaina hlemaya sepai hroi tu tanen po kanin bia thren khat chuan an tho puicha mase mitam jok chuan zatlakini lo ti an soyani hati bok Donald Trump chuan hetianga hapu na hi changle tin kan sipai tamai nilawin Hungary Prime Minister Viktor Orban poin President kanile hi habai seya chutiang bok chuan ram hroi tu thren khat ten min ngai sanga mi chak tak kani ti an thria mi khau tak kani boka mi ten han zaber le hlauber chu Donald Trump hi ania chu chui thi ka wangin diklo takin min pu mai ani hati Russia le Ukraine indona chungchanga chinfeldan tur moderator ten han zona chu Donald Trump hian apoina tak achang dulowa mase hoi thausa hian kirle tura mipui ten min thlangtling ani chuan darkar somni pali chungin Ukraine le Russia inkara buaina hi chinfel hani donani hati dictator ni duang hiala Kamala Harris in apu na hi alana viawa achan po achangle zuijela indona hiti top kadua mi maktadoi tam tak antha hi Biden le nang Vice President Kamala Harris hian NATO le Europe hotan hena kathu sayangin hin soi vengam lo wangani atia tichon heng indona te hi ti fel kadua ti fel mai hi thilol sam hania inram na siam hi US tan po atraberin ka khria achan chu inro rel hun chunga mihring tam tak nunna ti cheta ommek hi kanti to pangayani ati debate jonu hian Democrat Party lampang chuan second presidential debate hi neile andu thu hansoi ngala mase Khawvel media hrang tele India media tangai point tukin jinga moderator tan debate an kai khroidana tang khan Donald Trump hian adu handring to lo ani engponi se mipui ten han halele me mai thil pakhat aloma October ni khata hian presidential candidate te running mate veve J.D. Vance le Tim Walz te CBS News 10 han kai khroinan huaya debate nei turin schedule hani towa heipo hian meeting ngaihven halloviau dona engponi se tukin jinga han debate hi Arab News in report an pek dan chuan former US President Donald Trump Kamala Harris hian Arab ho ahuani tia asoi hi thudikania kan mi pui tam tak te thina thlen tu ni anti hebaka hian America le Khawvel hian indona ti punlun tu America ramhroi tu ni lovin indona met mit thai ramhroi tu hanmamoa Vice President le Democratic presidential nominee Kamala Harris hian he debate hian score mumala nei lawani tin hansoi ve thung ani engponi se hlasiam tu chuan mipui anthum hun folo hatia he debate po hi athlir tu ngai tuana zirin kan thlir dan adanglam hle thai ome khati jong kha report kan pek thai niphot sala lowin an kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia